Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei me a faise le wa madiu matko inga bo lei lo po fe ama se pupi te ma awa ke poli sa wa faila insure ase yo ka o wa ai pom fang fa sa ulo pe me fa ya ulo na ke no fanga venga ngar fam ma sa ka ma na faila insure Ke tongi se ko mai san mai ola ese kala o nga sa faila insure ko inga o ke sa nga ku o mga media ko te ko e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka heo usui o ofisa ma ave pepa madiu o lawin siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua i aile whanau e tina po te mao le ainga. Mai mawhai o na taunu no atu mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhai roa sau ka koe ko wha makana. Ina, o ke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Samoa. O whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu, whai poiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lona kamba, wa vili ma ngei lewa maua. Kope manguele ka pungia, kope re rope maua ngei. A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, mo so mana onga tau tupe wapi. Oi le, saka kau le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Tausanga whaakalena, ia po o le awhalo na lua le nei, ia o le tausanga whaaletupe financial year, o lo whanga i o i lua hafe, lua hafe, o tolu whaatara whantu ke i lau telo le tunu, ia o le nei fuita e au, ia ua maulunga fo ima ua mata mo fie, o le ai mātou te whaatasiatu, whaatasiatu ma le sunga a Sayuli, tuli miseli, moala, ia o ia o se tasi o sui matua o le komiti o tūlanga mamalu ma whailonga tau loa Samoa ia mai o lea o whaatūlanga ma whaataoto e tātou malo i lalo o se tasi o na polo kalame whaatatia mo le ono sipulu tausanga ia le whaatinoina o sauninga lo ia whaamalo mo le tu inantu o whailonga ma pini tau loa le tātou malo i lalo la o le tula fono mo tula no malu whailonga tau loa ia o lo ua taufia i nei ia le komiti na te iloiloina ia tāsanga ia mai le tunu mo i lātou mpaa ma ua tāwhengai o na tu inatu iai ia whailonga ma pini tau loa le tātou malo sua tula o se iuni ia ma lo nei tangata o whai masui o le tātou komiti ua taufia i lalo le tula fono mo whailonga tau loa le whionga i te tae o le malo ma le kāpeneta ina ia whaitinoina ia le nei ngā luenga mo le sirifia le tuna o le ngā luenga le nei o le sauninga whaale malo whaapitoa ia o lo o
whaatulanga mai e lalo tula fono e awhi fisela ui patolo ma ona teunga I le lua hafis furuvalu o lo ai ai a tulanga mamalu uma tau loa ma pine tau loa tatu malo e le ngata I pine ese o anga va mutu mai ese o ta leni o matatia o whaatulanga e ausia e so o se tangata nu o Samoa e mawhai o na whai e ai le whiwhiringa matu e nātu mō le iloilonga kāpeneta mō le anga waa I le tau au ina I pine nei ma e nātu fōi ia o lea sumai ia to tele la ino whasara lau sa o tātou whātasi ai I le sauninga mo I muri sa whātino le tātou malo e lua awhi o fitu lua awhi su fitu ma e talu mai le lua awhi su fitu ia sa iai ia le whanau te inga e whātino stasi sauninga I lua awhi su iwa e tai na po ia le tunu o Misela ia ma whaasolo mai e ma COVID sui vai lua awhi su se ia o mai lava I te usanga tenei ia ma whaingata ai o na whaatau nuu ia se tasi na neu sauninga peitai o le uftau I lei fola ia ma ua ta oto lua le lei se unga I te usanga nei o na o lea ua iai le whaamatuina lolo se futu ia ma uto whaafo I tai o malo mai kāpeneta ina ia vea le sauninga aloa ia whaal malo le nei mo le tu inatu o pini tau loa mwhai loma tau loa e a vea mstasi o sauninga po kalame o tatu o no se futu sanga o tutu tasi ia o le tūlanga atu o le nā o le nganga o le nei whaatalanoanga ma tatu aina whaasalau ina ia whaafong mai fo I le tunou ia ma mai mo mai e tala fo I le tātou komiti tūlanga tāua ia mavala tāua o le ni whamoemoe ia a oi fo ia nga wha iai ia a le a fo I tūlanga I whaasolonga e meise lava o le whawhenga iai ma nuu mawhioanga ia meise fo ala le whanga le suatu ia se iuri ia o ia o le sui o le tātou tunu ia o lo iai tono o le komiti nei ia e whaatau ai le sao o nuu mawhioanga ma la whanga e iai tono o le whiwhiringa ia mo o I lātou e anga waa I pine tau o loa nei e iei tāwhinga ia e lei o na kotu I le sunga se iuli koto whai atuli mseli sa no fo I tūlanga o le sila o le whaataua le komiti I le awhia o le o tātou nuu mawhioanga ia me se koe la le whanga o mai pēa fo le anapa le tātou maololo ia I so sana Paul Kalame ia inclusive pēa awhia uma le tunu I le tono o vaenga ese nei e ina ia mapo le le ma awhia uma le tunu I so se tātou Paul Kalame o e awhia I mana nei Paul Kalame se iuri ia sa no ia au whaafo mai ia pa ia o se tātou tunu Nantai, ela whiunga de te pono, whalenga piri tō mai mano semleo, alo a vema te pono tātou komiti. Mo se mano hoi tata de no ai nei ta au, wa si pia e tunu. Ia o paisa mora me to ia o paira o tauto o zero. Mai mama tele se o moiti. Ia pa perpo I paia o paina ia le tua o tapa o ko pia Samoa. O atu, o mo pule mai tua mala to ai ngai mai wa o tia wala to ngaro tausi. A le ia so mo pa mo mai ka sa no le pio mai le te fono. Ala I le pidia ma le kai dio la to tau no tu na tu ei pine tau lone. E lo manino le sa langa le te fono. E le ngata I o nanga to no malo company para o tonga. So aenga lava wa le tumanai manui o Samoa. Ia e o tano po yo na le po ia ma le no le lei mo tātou ripa I pule. Ia pa pe po I dinamta mata I la tu pai ngadu. Se o lava e kalesia. Wan me moni. E le o si la pia mai loa komiti. La tu po yo lo ia le ngava. Ma to mai sa pa tu tai ai ngaro na lei. Le ngata I tonu a pio anga manu ma karensia ia pa pe po I le tonu a toa la to tau a matu o paipa
so se patata ala I tono painganu o patama sara inga I sami mai vasa tato uma ia e poi o iai se lato tareni pausia inga o Vesina le tunu e o maota e pape poi patu le au tatau ia oi uma lava I lato ia mas poi o painganu de lei tono nu mapioanga oi se tai le lei o lo tu lai mai ai se painganu de lei tono mapioanga manu então foi ona ona I pangalo e tatou wa le winga le o tatou Samoa e mamai o mai pili mai o latou tangata e tau mana tau o vei ta tuina atu e ma alo ia pine nei ua pata waina e ma alo e kusa tula kono ia mai pala ulo I poni ngā runga le lei sa pai tongu o nuu mapi o ama ia mai se kore tau singa o le ngā nuu maritu maranga I panua o po I sao ainga o in sao ainga e pule lei o latou ainga lei se vesi e inga na pide u konopo le lei e o inga uma ia e lenga o tatou tu pe e le winga lea tu lou watu al pai o Samoa e musu lesi Samoa e sango pili mai lesi si ngā lama no sila pia tu lou o lai e le tagata na paa e tonu a luku male pe anong le karesia ia e noko a pe e le ano iai ai e se ta ua e patau a ina o nei pine tau roa so se matata Samoa na mele te talo toi maranganga pāroalo ma le roto mauralo peo ma te fono ma pa ia komiti peo mai a mai au pipiringa o I lava o le ai pipiria ia ona talo pule le mai le ina le komiti ia pai le ia le pai uma ia pai pamaruina ia ua tau au atu ia te oe se pine tau roa le malo Samoa ia wala I lau tau tua ia malau malau anga waa e tusa I tau tua ina o Samoa muron malo malanga ko palo tau kiona telefono tai Samoa se uli ia e taua I o le pala ua Samoa ia se uli I tātou ngā wenga e whapea fwoi lui tau sa whenga I ma tātou komiti lua fisu fitu sa mātou ia I fwoi tūlanga I tau mwhai o le upu monia e whaatutunga tai o le whai o le tunu tu loura e pei e wha au mata to tele I tūlanga o le tāru sanga mai ia o lo ia I le tūlanga ia tātou vaenga po ai inga e sosonia I le tunu taipe o tātou o mameoata po forms o lo ia I tutonu e mawhai ona sosoani iai vesili tātou ofisa e mawhai o tūstātu sanga mai iai o le whainga o tātu sanga so se matata lama e iai ia whailonga wai sefulu tolu whailonga I lalo le tūla fono e sefulu tolu lea whai o pine tau loa ese uma e iai fo I ma le whaamitalanga o pine na e mawhai ona anga wha iai so stasi ua alanga te tau iai a iai si pine wha o le mātou baba ai taru na amata mai le ngā ruenga nei I le awhi Salau I mato e le I tau au ina tu lava isis ia taipe koluse o Samoa le Samoa Cross ia kaipe o koluse o tua o le mali tua Cross ia e whapea fo I le Samoa Medal of Honor ia o whailonga I le tūlanga I le mau o lunga o le loto toa ia mawhai o le tau o ina tu iai ia o whailonga ia o le maitau ne te ua manatu fo ia nisi se I vanga nao tangata na o in taua ia o tātou I reini vai ngā ai iai nisi vai na tā ua taipe o le whasao ina o soifua mai se whaalawelawe tū ngā ia na mawhai ona whaasao ina mai ni soifua o tangata ia e ono mawhai ona anga waa ai lalo o tātou whailonga I mai roi lo tutoa I tātou komiti ai e le ngata lai tautua mo le whaasao ina o soifua
o le ngata o le po se ainga po se nu o ne tangata na mafua ai ona leo o le malimo le oti pe so ani ai tulanga fa pena de la ye se tatu fa ilonga ia o le fatinonga mal fa so longa tatu process po le awal le fatino o tatu forms uma o na we lunga o le website tatu tanga le ngal pa le mi mal ka peleta we lunga fo le website tatu Savali ia e fa pena fo ia e ma fai ona piki atu tatu forms nei tatu official level 4 le mo ne o malo o inei mtangi le lua o fio i pa mi man ka peneta ia fai funga e downloading al form mai ka mo print out ia ona fai ela ia le a fa pela o fa de tenga o seve le e manao ia la fai e na te fatu ina ia ona nominate le pe fili seve la fai e la fai se ina i fai ona mai tonu ta sanga e ilo i tatu committee o lo tauto fo ia inga tu lunga o tatu forms ia e fai mo fia ai o na sila fia le tu me mo mia ia o famtalanga o tua ma tatia ia o le au nanga o le loto toa ia e ma fai ia ona ilo to o tatu committee le na lea sa fa salaua lo ia fava yeso e tapuni ante semo te usangante ne ia le foi la to te tala le no ile tino se ia o atu le so to tasi o masina le nei ia ia worry e wo to ile no ia ma o na to committee ina ia o atu samato fa am tala foi mas tala ile pa ia ma fa fo mai le tino ina ia o ne i le si le fia o mai le tino o nga wenga o fa tino nei o le la to tala le no mo tamsa mai amatatu le ila mtangal masina nei se ia fangata le sotos futasi o January o le nganga atu le fa fo mai le tunu ia i vai ese o lo ia fa mo ia pe a fa i to fa ai le pa mi ma kabineta ia ese temi ai le fa i wina por kalame mo le onus futu sama o le a fa tau wina ai ia le sa minga lo ia nei fa malo ia ai le fa mai ina nga luenga o le onus futu sana i le fai uma o le masino me ia i le aso tos futas ia e pe apule lo fa ma fina lo ai tanto tua sama tu tala le ai le fa fu mai Samoa ia ai te matu te manatu si la foto pe ai fa se lau pe ni vai ngai FFC ai la to ia mo foi la no ai tam foi to study tanto committee Faftela no famata na fa pe e a mele pide te roa ma se family ama tupe eu no to si da mai ni se o mai le nomination pa lu te mata o to isi fa no mo pide te roa to na ina o tale placa o le fa io tatu tanga te pe faftela ani sina me vole mon to ia ma to man e le fia sawe mai le ngol tangata la tunu la sirina le na ya atono e o se fisili e ta hotel ya ma se finga lo e ta hotel mole au linga ma le do ma foi na i nai te mana to foi sar po foi au tanga ba na FC ya u do office fit e por do sui ba le sa foi tanto fácil lo mai ba e lo ba la loa io tu la fo e le oie tu la fa pena in famiglia na tupe ai mana tu ose sa ro io tu la mai tu tiro ie mondai ai atono e ono mo fai pele mo fai foi ona tafi se le tu no i vai ngai al fin na loia man tafi il committee o le amana ie tu la ngai fa sa mo man ta tu no foi io tu la ma ul mo teli e fata waina o duty ma nga lo foi ma mutatia lewa ma wa tu fina malo se yuli pe lewa to avel fa ma fo le tu no ma fina o le tele o isi le sa no mi mai ina te woro tona pio la tu vole mo fa lo e pe tu la mo to fi
ia po nei anga va o ina ses ale pe tau fo linga mai finga si uri le na tau ave fa ma fa fo le ono lu finga lo ma fila le inclusive tu ai no mafio anga fo le la ia sa o ma matai ma fa tu ma tau si e lo atu e committee la tele no la tu sa ale ave no le e ave ele ave no e au mai le nomination for le e lo tu committee pe anga va o te lo e ai mo criteria so e tau na fa mariina pe a tonu le si va na fa fainga ta e si ona au mai ona e si la tu i criteria e tau e na anga ba e faisi lo loto se ili mai dia Samoa ya mo ya le o se ni yerba ngale ya pe yo le ama ia ma pata o ainda o se o ngama al me sili ta ore a per pasa o so i fu se ele si le por fai no ma o na ta ele la ina se pe na o tu la mai e ti lo ye committee ya me so ni la to lo ye ya ma a ta ne ni le tu ta vai do ko le a uma me uma to tata me na le tau wa vai wa e ala na nei lo ko le au mai ai au mai e si la tu committee dar pe nai ma me no pa vai ko e tu tula se me vai na au tala mo le tu wa to e ai si lo pia Samoa e amana ia le la to o so se vai del bon poi parla o fili va mo po o fia ia tatu te matanu Samoa ia la le fa o le tau mana tua tatu pera inga sa ave fa lo te le voi le nga nei o ma fa ia o tula tono na tana vai o lo o amana ia sao o tatu da espa o tu foi mai o lo e papa o fafo iso sto engam tata so sto engam tale le foi na ia si te mali sa tatu o li ia ona o le maulunga foi o tula nga o ile la tu foi tau foi i rona tau foi fai lo iai o tu stala o tu solo ia a po se lecturers university ia po stama ta alo po stama ta alo ia o vai no fa pena alo iai ai se ta o mele sa no ise yu li fa fo mai le tu no ele o se fa ele na ni fa ilonga mo la tau sa tau tu e malo o ila tau foi sa tau tu in company e lau tele ia le fa malu o fa ilonga ne ia mai o tulanga na ina ia o fia uma ma so sto e nga matata ia ma so sto e nga tu foi ile nga lu nga o tau foi ne Hei se manoa talia e committee le toe nominate mai o lato sa recipients in the previous years. Ai talia ai tau sa matutu o le nganga le ia e a foi a fai o umona ona award e le ko award mola sunga mau foi sanwa pe te leo utata yana tawe pira sanwa o to ia fio anga manu ia ka to no visa ma ala tu anga io o tampana ia sa mo ta aloi ni ma to ia tu no fa ia ora o ia la o fai tua le te inga ia o Joseph Park ina uman malo i fit le fusil lo langi lua suono sa o le lua su fit ia e fa pe foi ia la to si men mafa ia e fa pe foi la capita ko muri ana tele Brian Lima ia lesa a le to lo ta to malo lua su fit o ina o mai e le fa pe foi la na la capima fu suana e fa pe na foi le po o isi ta lo ma o i soka mai na si o le ase numela o ia eu nominations wo o mai e fua ile lima tau sama taru e to e ia le poka o le fa sala longa le nga taru e nei na va ia na le balu ia a taru sana ua o mai tatu committee ia a lono winga ia e o le nganga ina ia lava taru sana em fai se lo o le ua no tu sana Bono le tu sana ile to e fai un fatino
le nganga na wa fu volta to feliore na ia lava ta sana mai be fo na sa no chi o lo ka o kwa ye I la lo tu la fo ia mai io nei do ilo to ale committee fu I lungo wa se fu to lu ia fa lungo ta wo lo pini ese fu tu la na le criteria fa ye le to finga ma filima I la lo mero setas e fie se numero le si le to committee tauna o sia ho le wa no su to sa ya o te lo le e fua le tūlanga ui wai e le mwhai whapetu community fia wai e fua I lunga o le anga wha o a fo I le o tūlanga I ai la tū mwhai ona whautuaina le community kabineta o le hawhai leo I la tū o le uanga wha ai leo I se nampa whaapitoa o I leo I ai timtilo I e community o le lua awhi se fufitu e peia se futo I la tū na uo ai o mo le masinga o kuri process a spoto la tosa ua ko ia fa nga nominate mai si o tu wal ma lo fa la ni fo la ma ai o lo I longa ni fa ma mo ora tu sa fa ile no e fo ma lo io e sa le ia o lo ia ia le o lo ia o se ka o post you ma se o si a po o fa ona va tu ia la tu ma ni pe tu malo po o lo ia la lo tu la fono fa una ia un mola vai le pine na le mali tu scratch e si na receive na mo ele o ia la lo ma tu fa mo ia si na abatu ia pine ko nga pine vai ke vai I ko I ko general sport kai au ke va ko I la mai le poruse ia ko pe o Queen Elizabeth Cross o kama rono winga e fori no mai le fare le I mo wa si ele ai masisi o vanga le na o mai le o to na ia ma ba ai ma meet le criteria ia le ngang tomu na e wa fa mtalanga mai mai ia on fa tu langa lo le tonu o vai nga tetas e lo yo I pine venga nga ba ai I be to nga mtata me to nga mtata ia ele o ia la sta si sa ko nga le tu langa e se kuranga me se mero lo to toa ma ni mero o bela ia e kuranga fa pena ia ai fu ala ile mai nga wa to fo ia tu tanto committee e ko justify mai ma fa mo tu mai ia fa mtalanga ia mai kasi ko lang nga ron ke e o mga mai yang ma ko fo ia ko sa ini o ma fo ile fa mau ni yang o mau ni mai mo tu lang ile o di nga ia opini na tu sanga na batai le po kala medan ma o le afi va se lau I va se fu I fa me ko Iva ya o tu sanga na matai le fa tinonga mai tanto ko nga dia fa solo mai ya tanto mai le afim se lau sorry afim se lau tas ai wono nei tau sanga wono I sauni talo fantino mai lo fieni si wa mo se lau mo tu la to isi wa ma le diu e fa mo mo via ni e se mata for I så var det også supersemi og awardees alle last time I love suki sa ave to lo il matu okay citation to ole amna io to e citation to sa ave lan pinita o lo io na skills na ela I ava pe for skills for fun e foi le motu favor ia a misi ko inga fo fale ko ia Samoa wa mtalo le to tele ni si o to ia po ile fa to funganga io o fa fale ma fa va Samoa kasi na ba ta u fa no siapo kasi na ba ta u te o la le poco la meno to committee o fele po e fa no ile tu na tu opine to lo le pe a mai o mata pe na o fu fu ngale ia e fu
ile ai le vai so tolu o me ia e pei e fuafua e lata isi tau o lunga o le on tanto por kalame o le ala ufata o tois por kalame te peo tae o e kalesia e al tae o le si e kalesia i longa fo i le tunu e ono fatino e vai so mo me e life tu na ia i ta oto ai o le i vai e komiti o vai so tolu me fata no ele tanto sa minga le ia ai e fufu mame o mai le se fina ngalo fo i le filma ile tai o ma uma cabinet wa uma foto nga komiti yo ma se lo le vai te ia e pa mi ma cabinet yo la to e fai mo bulio o se tu la lo ko ma ni foto nga ta to komiti o ai lo a fia komiti e to o lo a fia i sui o nei o tai fono fai o tu si cabinet ia o le ofisile o talo o tupu ia o le ofisile o talo o tiram mai tai o le sui o vai na tu ot ia o le sui o ekalesia ia ma sui o lin Facebook ia le la su o tu ia fai sui o lin Facebook ma le tu no la vada Oni spontaname ele o fata se tau no mai le fama tu na no ia nau tau tau wale ufa lai lo tatu ka lena foi na o ia i bunga tatu ka lena i fikoru sa ni website male foi na matu ia o le fa na doi ia te pe melo fatu ia le sport kala te le fu stasio tai o kale o le kale sia le ia i poste no be ia o le foi e tau toa ia i por kalami te tasi ele ngata o le o tanga luenga o ma fioa ia ai fa pe foi la por kalami ne tasi ne por kalami lo ma tanto ia msika ko ba ia ko fai mo por kalami lo su te usa ia man ko foi o ko le skoka si o me uma ai aso mo si le fu ia vai no mai se ai lo tu to fo ele tanto comiti o te fono a fio mai tai al mano ya pe ini si vai ngai sei li Samoa sta tal mo mobile jo ya le tu no no pa po mai le pa mo po i wa pa tala wa tuai de que vai ter de pono ma pa o comiti ya e pa ia ma no mano tato tu pa mo na mo pine ta lo tato ma lo Samoa e le hata i e ko sa o le mano to tata e o pa pe po i na Apia i le ulanga le tato umra no tu ra mo e i to mai ya ma le tale ta pe po i pa ta to se mo tata ya le lo pa ta la ura tu ya tu mai mo ta mai a o e mai ne o to su ya va ora a mai sui ele no a tabla de na la política mas para ya está na ropa de tu ya por de o peso para suma de fono e o pa por aí no lenta o por permitir ya no tele não passa na lau nem gasto tu seria tu mai matar mai ao mas se for pa por mais Samoa ya mas o tele não tá por aí pa por mais le gasto pa tai no tai
Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.